Ithaa 12:30 Kigali, Rwanda, 1:30 Asmara, Eritrea, Kampala, Uganda na Arusha, Tanzania ni 1:30 cia utuku. New York, Amerika ni 6:30 cia rukiri. London ni 11 cia gorono wa mucini munene wa kaunti ya Meru, Kenya ni 1:30 cia goroga itakandeto cia Weru, 1 watanira na batu kienthi oro cionthe cia Eastern na Central Africa ukulukira dekoda ya DSTV na Azam TV ndiorone yonthe tuwate ukulukira www.werodigital.co.ke kana kimitandao yetu yokinyanilia Facebook na YouTube. Wero TV tukwire bura kwarethia ndiorone yonthe ya Kenya. Ankuchaniwa atiga kampuni ya stima Kenya Power na customer bayo ni twekete kironda ya nkunji hakariba kimenera KPLC bakiwa ibawe kira stima yutati na watho na bwakari bakiwa ni Kenya Power po bathangikia. Antaira ya nkuchaniwi irionekana inya kana itomba kwithira kionekana inya nyuma ya Rais William Ruto kwithira akiruta mukana na kwira Kenya Power uchokia stima ikumane nontoboikyo rwaretwo kwirotwo emoni ya kwigururegie ankuchanie uchi ya Kenya Power na kariba kumantere mwanya. Amaoni ya kuyareko igurure ankuchanio gatiatiga Kenya Power na customer bayo rikana kwithro kiaraniria batu kulukira namba yetu ya SMS ni 23578235778 na ke Facebook na inya YouTube Wero TV nombe kwithra witia gichokyo gya kuna twatiri tukwithra twikithoma oburanthe tuchikwithra achieto kinyila methene yetu ya ndeto yaya moya yarato kuthuranirite rwari Yarato kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Antubathatu utoturo nyuma ya lori ya irio utamwerekera ndaraseni ya Nithi. Asista omwe kuma Nkabone okinyithwa koti akiringanithwa na kuya assistance Elimina Karemi. Akariba kiengoe kamuchemanio na maabitha ba KPLC ochwera ntaira witango bastima burabo koyeri nterei. Na kie muremi we ome kiumia kietu emureka kutherema uremine bwankandania. Ibwana nto bwako na kanyaga kwatane abadu kiendeto chieto onimbeto awini wa Kinyeru na mwonanilia wetu wa mathithio tukubwerwa Purity Richard deto chieto ikambiriria thai. Anto bathatu ibati batete uturobo nyuma ya lori rayoka matete irio yumete Meru utamwerekera na kuwa murone jwani thirikari ni uretwe kwithira ikiagirithia ndarasa ya Arua ibokenda kunyigia mitino irayoka reka ndereba na ene ngari nabo iboretwo tiera ngari chichi kwithira ikionwa ni makanika kaita kokaita ibokenda tiera itena thina buro. Martin Mugambi na kuyirete karekare na iriboti ya wenanjira hendaya. Anto baire ibatigetwe batari moyo ndagachania muro wa nithirori yere gukamatite ndigo ikugwata mutino ndagachanie no na kugwa muro ni uyu ringana na kujeribe karikarire bariuga rori enwere kumete mbari cia Meru withiete ba Nairobi ndamire na kwenda manarwiro na mwichoni kuremwa kuringa konerere ndagachanie no na mwichoni kugwa rojeni rwa muro yo kuraga ndereba na conductor wake gwa gum au yambitukira injection ya ngiri nithi mwembe ala mwembe ira full speed no tonkona bolera manetendo na kandi miaka nyambe ituke tutibishana barabarani na riu no kanda umimanyuma kinyana ndethire ndona bolera fly ai witness ninde wa mbere nkona boya fly ne rally full speed riu ira ina ndereba na tani boy na ntakinya na nto blanco igwa nkola yakwa kiringa ntakinya lakini anto baruga takaba bari kia kuthi ngari riu umite mweno wa marima
so ndari nyume ya lori no ya lungama so na kwa na lori na sienta ni ndari nyume ya sienta so lori ni ya sere speed egekinya kuna kona eno ekirikia kona eno ya alemwa kuna kona ndio ndere bwa lori ile kulinga speed ile ni lesite neo alungamire lori ekira thungira bari kathie bururukite nginya na wire mubuloni ndeto ino iriko jiritwe ikomanda wa borichi wa kaunti ya Tharaka Nithi Zacchaeus Ng'eno ariuga mwiri umwe wa baraba umbite gutoturo no umbitwe kurutwa indi uju ungi no kumbite kwithirwo kiremaremera nontu no gukabiritwe irori ino. So it's an accident that has occurred involving a lorry that was loaded with bananas. I believe it was destined to Nairobi. And here at the Nithi Bridge, very likely lost control of the motor vehicle, and it has plunged into the bridge, as you have seen, down to the water. So far, we have been able to retrieve one body. Another one is still trapped in the wreckage of the vehicle. Tori bantore no baugite rwimbo rwa muro wa nithiro kubanogia bakiugaga bari rwegwantuo wende ndagacha ya nithi no akethiete na mbere kuri antu bari okute barute na tukuona ndagacha no last week deputy president ke dura kende kini atwerire ndagacha no ikolodwa nitukora mathirikari etwara kisele no nduno kono kwendera kula gantu. May I take this opportunity to His Excellency the President to change this branch as he promised us. Due to the failure, the people are still going to die here. Mama makarikite ntugo chiria kenyuma ya Profesa Kithurwa Kindiki Raimoni wa mutongoru wa mugongo ari mbari cia Kaironi Wandia Chogoria uga ati thirikari ni onete bilioni 8 cia gutigira ndagacha eno ya muro wa Nithi kuruthwa. Sasa hivi najua ya kwamba kuna watu wanasema daraja ya Nithi haitajengwa. Niko hapa kuwaambia watu wa Tharaka Nithi, munipe miezi kidogo, tutajenga daraja ya Nithi japeni. We already have found the money. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mogambi. Sister omwe wa kanisa ya Catholic ya Nkabone na kinyithitwe koti ya kiringanithwa ni kuogia Sister Anselimina Karimi ura walwamirite gikaro kia Nantiwa ya Nkabone. Sister Karimi orokwite na ukurubwa miaka 65 haririkana kwithirwa kwite nyumba kwawe ukierekana kora imuthwanirwa netete na mbere na kuingirwa gwa ntuko 14 kenda kwa chunkuni kanya igamba riri kethia rigetwa ringi tariki 28 cia mweri oyo mbere ya mugambithania Evelyn ande kwa muthuri muri ukigatumenyithie cio ikinya. Gambari gikura kwa Sister Anselimina Karimi aranandi ura uruteri kiri gambariri ni Sister Caroline Kanjiru nyume mabisa bandikeri kwitha bakimugwata mutrena rua Sister Caroline Kanjiru yabakinyite koti ya Meru kuthomera mathitango jaja. This matter was reported by one sister, Caroline Kanjiru of Meru Children's Home, that while they were on the way taking Sister Anselimina Karimi to Consolata Hospital in Kubu, she died on the arrival at the said facility. Turanditango rugati kinyo kijakorokerwa omboto turo bwawe kumanya muthoyo mwingi kana nyake thwa kimatuka gitumikira barombere ntuko 14 nikenda beta na mbere no chunkuni. Your Honor, suspect is a flight risk given the nature of the offense and penalty involved. She might attempt to escape, Your Honor. Your Honor, suspect face hostile ground from the members of public who are baying for her blood at the time of arrest. If released at this stage, the life might be in danger, Your Honor. Your Honor, for the purpose of assisting in the investigation and in the interest of the justice, it is imperative that the investigator be allowed to detain the suspect at Meru Police Station for 14 days, Your Honor. Ondobranandi mugambithania Evelyn Ndegwa akigite gamba ketho akirokerwa kana ukara umande ntuko 14 etwa nandi agidikanira utirondhitango ati Caroline Kanjiru akara umande kwa ntuko 14 ochonkoni bogeta na mbere. Murder is a serious offense. It attracts the death penalty. The presence of the suspect
so soon after the incidents may as a result ache the society, considering her social standing as a nun within which she resides. In my opinion, it is necessary for the suspect's own safety and protection and to prevent public outrage and retaliation to have her detained at this stage. This will also facilitate the suspect to be escorted to the government chemist for DNA analysis. Once the investigations are completed, two outcomes are expected. Either she will be charged with the offense or she will be exonerated and released from custody, by which time the society's anger will have been quelled. I therefore find merit in the application and direct that the suspect be detained at Meru Police Station for a period of 14 days to allow the investigating agency complete investigation. Aranandika mbaliri rigeto na mbere ntariki 48 muri jojo Muthuri Murioki, Uru TV, Mutujo Kangangi. Kwangina kunia tema bidhaa barwangirwa KPLC kuma Meru rwaribe kete gikaro na kariba kiengo bisine cha DCC kwareria mathina yara yetete na mbere watika kari nyuma ya kambuni kwethira igitangira kari stima bakiaria na muthoro wa kari baraba kweyanite na MC Waterters Moteria na nyama bidhaa kuma bisine ya mubunge Dan Kileba wete bate wete kanire na Kenya Power temite imwe iche itangirwe nonto ni kuthoma kuraya bakiwa KPLC no yoyo ngwaye kaira stimeu kubate batere kwithira bakielela kari murio ya burato tariru mwandiki wetu Andeto Marion Karugi. Thenya yonarua mabisa barongiro mainya KPLC kuuma mutindwa ni bawikite ikaro na kariba sub county ya Kiengo business ya DCC kwareria mathina ya kuitangirwa stima kura kutumite biashara babainge bakainga ngwicio akari na muthuro ni bona nite kuuma mutwe ni masokyo era bakona kuuma kire Kenya Power na kuiba bateaniri na biraba kwenda barua ni basokerwe transformer na mitasio bete na mbele na biashara sio non tuti makosa benayo ndo na stima miaka 15 na ndo mane kuthoma kibira kana isiolo we manyanya thoma kibira no Kenya kuria meta thoma Tanzania siure bire bingi ba tugira ibira baba batukeza bakemenya bebo mita yeya na muntu wa Kenya Power na ngare Kenya Power na ikingi ne antia ngare Kenya Power kama tete kingi kaya yekire na mita lakini tukwa muje muntu we ya akwera ate mita yekiro muntu wrong itwero antu ba Kenya Power tuera kwa Kenya Power ba kombore ne ngare sieta na antu ni binjo muntu arirwa rete imbalance aro kwerorete balance imbiro wekeri Kenya Power na ekurani legal connection. Number 1, nate wethirete we collecting biasia payments ke illegal connection. Pu failure ya ofisi ya Kenya Power kwa mwiko tangwe yore kari nego yo punish mwananchi. Na yo makosa MC wa Igembe-East Titus Murithi o amona obisi ya mubunge kile ni bayekete akari na kuona ni kinyambo bari na muthuro no ntumbo Kenya Power kubathangikia kato kuwa Kenya Power you have become too much. Enough is enough. Na namba 2 muntu wetu Kimani angwate muno Kimani naraire so corrupt na Kimani uke agolo ko tringo transfer to akuringa lasma rena wa Kimani okoyo kayukiambwao okaita 3 face ina 3 face yegra wa shortcut mwangi wa 3 face oteno yegra wa shortcut ni oma kato kwenda kuwa for us to deal with impunity of Kenya Power in Igembe East one Kimani must go no ke dambo ni meja mutaburu betekeria mubekira stima efanchoni na ne banje kuona mbia bubakura bathinia kuno ntubetu mikiu on bia bwe musimu akele ibungu abatu antu Kenya Power iba that one tubere tutetegeria enemo kumaruare kwela kuita stima tieto kwela kugura ukamata transformer na kuthenia ntu na twetikanĩria transformer cia antu betu ira boyere iba icokia haraka kenda antu betu bethoro bena mwanki nora no apply illegal getha mtu mwana apply illegal kintura atuma antu bange baitero mwanki bonde antu betu dio bariana kioski ya kwendia mita baeta cionde ciro Kenya Power ni there na mechanism mbea ya kuagisha muntu apply mita akuona miteke iumite Kenya Power na ke ya kwiro ringite Kenya Power bonga na kuria mbesa ki Kenya Power ate kuria ki muntu individual area ki Kenya Power turenda kinyele PS wa energy na kinyele nye engineer wa energy waziri wa energy turuwa Kenya Power imekandamiza watu na lazima isikie kutoka kwa wananchi. Ni kweli wananchi? Kiripotera Weru TV kumembe mbita wa Marion Karugi wa Naftali.
Narware twemureka kuthirema kiurimi bwa nkandania na aratuliongerete murimi umwe ura wisikene ya Kenyo nkandania urati murimi ya kiendu inya nethirete akiruta ngwe ya kurera arimi bangi nkadine inya kwithira aibenderia mbeo cia kwanda na kigechunje kia murimi we ume ureteri ikome kinywa. Urimi ba makandamia ni urimi bwe siriabu no kwebo bagunekaga muno kere sirieje yo urimi ba makandamia tanchamba eje we watwekire mu biashara wa kuguraga makandamia o akiremaga makandamia jaja enchamba bagwetaga o Kennedy Mungeria kana Kennedy o makandamia ka Kenyo Nkandi. Kenyo Nkandi kanda agurire nkandania mwanka ya rieto yakwa ngurire nkandania mianka yokinya mianka 10 na ata wambiriri kugura nkandi ndara akanduka ndauga nde au no mpanjiria kugura nkandania o ndanjiria ndacuria ratiri ndanjiria kugura nkandania kaora mwisho ndethera imbitirie ndacio nya mwanka ndaja gwitia mwanka gucu antu bakuthiuruka kuthurania nkandania kwa arimi no enderete no guri bubo bwa nkandi keni nagire wiru bakurima mikandamia irenjire gukaniria nkoro na arimi bangi ko ndere kwanja kugura arimi kana indo ndari mbatere kwanda mikandamia no una ndere ndingataira nyarira mantu bitagura antu kanania ngera ya kubera bande mikandamia onto mikandamia tu mikandamia ina mbesa mbeo ya mikandamia ti arimi baba inge bonaga mbeo iria yenda kagathoko no ken na umite umebobo bakuguna arimi mbeo indo ndere au mwanga gukinyete no mwanga mbeo kumithia mikandamia kenda ora muntu ambe kwithirwa akienda mikandamia akari mbako ntimbenda ya miti nkabenderia miti ekwanda nayo tingira mega mbithora mbije onto impumithia yonde mikandania mibukando iyo yonde na kawa impumithia na mikandamia era mega imuranga 20 na ndere ken arimi batugweta mbroka inya thaiji nande baije ken mbroka nkandania onto ngurera mbroka nkandania ko ngura era arimi nkandania na mbroka nkandania Ari mbecha cia urimi bwa nkandi ci murio ai koko uria kiuria murumera nuje nyamono mongaje tho china mureu Antonia Wero TV murimi uri ume na kome kinywa. Kathoshe mwanya muno kewe komeno ntubo riboti ukumania na kiuria gieto kiratukuretie ntukwerwari maoni yaku yari kwegururege ankuchania atiga kambuni ya Kenya Power na customer bayo kwewo kuwa our MP Julius Teitumwa MCA Mborogo wafanye malalamishi. We need more companies in Kenya. Hawa watu wa stima waache maringo, hii ni biashara sio kutusaidia tunalipa. Ni Isaac Kumanterechia Kisima. Thank you Wero Ruto aongeze companies za stima. Juu Kenya Power inajiringa juu ni wao tu wanasambaza moto Kenya mzima. Kuongeo kuwa Isaiah Kumanterechia Nkobito Nterechia Kiotene aliwa Kenya Power wanafanya ukora alafu wanasema stima ziliwekwa kinyume cha sheria. Ita nambere na kuidhiro kiaraniria batu kulokira namba yetu SMS ni 2357823 578 live kinya mitandao yetu yo kinyanilia YouTube na kinya Facebook Wero TV no withire wetu chokirage chokyo gya kukumania kiuria getu na twatiri tukwithira twikithoma oburagi otukinyila methene to yande twatonekanya kunogokani ni ndu twachokera ni ekuro akumantere chiaro nyejes prabethirite bakibwethia maandamano ya thiri abakimeneria Rigathi Gachagua bakiwa nethirite agiachiria yeteyo atongeria bomu no muno gavana wa kaunti ya Kirinyaga ni Waiguru na gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire na bethirite bakiwa Rigathi Gachagua na batere kwithira ndia akiumira na kwithira akiromba urekeri nyuma ya kaitati kuraya ugeta kuraya.
kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethetie maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya uni ntenywa kwika mochama yuto matukangite ngachirewa. Mama, kwanywa chai babera mbwembe. Karibu. Neria ribire urugete chai na leo. Mama, eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwarokwa. Eria ne lisha turugiro thai. Lisha? O thai. Ndabu. Kunda karia ka. Naoni. Kinyago no kwenda? Niyo. Ka. Ni tamu. Chai ko kudongi mpongera kangi. Kuma narwa? Eria teria. Eria ne lisha. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi yenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru-Isiolo Highway. Call 0742 205 295
or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, what's it? Iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Mwazeni wait. Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ngako watu wageni orengi na nkatho cia mwanya muno nontu bwa kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu twicokerani ati Gavana Mutumanto Ethinge na kinyete kirwa na araruretie mubango yo kunyagia mbeo kiarimi orimanda ya thengerete thirikari yawe eyete na mubango yo na moroto ya kwithira betiera iba kwithira bakiringa jeki njairite wichiomba kiaria kimambura ya Gavana Mutumanto Ethinge na ithirite akithulati tayari kilo 50 cia mbeo cie tayari kwithira tiete theria akari gakimutegie na ciona njira ikinyanirite. Gavana wa Meru Mutumanto Ethinge narugurite mubango wa kwayana mbeo mwanya mwanya kaunti ya Meru ararugurite kirisirio bondi ya kirwa. Mbeo ni irengire goro. Into kia mbere na nture mbere kutuganiria ni antu bana andui. Kwikonge boraigwa mbeo ene kaneri nene ya Meru iri niturite mbeo tukimenya ontura ina mbeo ire yandawa na tureji ire mbeo ire batire kwandwa rutere rurwa kiigwa twina variety kana twina mbeo type itandatu kilo cionthe ira twina cio tukaeya na Kirimeru ni 58 maana yana ya 26 kilo kana pakiti ira sie packed 2 kg per packet ni 29 maneri ye 13 kamwire gavana wetu no gitia auga mubira nyu yuranyire kwa tuwere Jumapili jokerekia yedo ndiro kino standing mwisho koinga kabisa auga nayo mbeo ete menya kweta na unange koroncherwa neone aoncherwa bore akirwa na urende koyo koroncherwa mubira na koroncherwa mbeo imurende
akiaria ngavana ugite mubango no kuguna murimi urata kumba kugura mbeo no arakuga nkurukia kiro 58 cia mbeo mwanya ikanenkanirwo miru ngima. Mbeo yetu ya antu bara batina uwezo inakethera narwa ikuona itwire twithe endi muno bara tubatire gutethia na mbeo te antu bara batina uwezo wa kugura mbeo loi nikenda kinyabo tubaukiria thirikari ya Meru County. Nkuruki ngavana Mutumari uga kwayana mbeo tikumuthiende nkinya fertilizer maguri manthe kuma kiri thirikari nene tayari nekinyete kiri Sirio Mbundi ya Meru na agatigire gukinya kiri Sirio Mbundi ya Kiru kaingwa arimi batikathine kwenda mawa mutindo kangangi. Nikenda twithira twina maketha ya meya ni lazima twabonekera mbeo kwina program ya thirikari nene ya kureta fertilizer subsidized kana fertilizer ireni itwe maguri tesa sawa so kinya fertilizer ni yite ngwikinyite kristo ye twira nene ya mutindwa na twina mubango yo kureta ya kinyara toka distribute kiri sub counties including this sub county kanisa safari yenu wita kwira mutindwa kana wita kwira kuraya tuboretere akuine kenda kumba kugurira akui kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi Kongina kuni ati kuro kuma Runyenjesi baishumiretie na kwithira bakiboithia maandamano ya there kumineria miario ya Gachagua bakiwa nekirete nthoni ekuru atongeria ya gavana wa Embu Cecily Mbarire na nyangavana wa kaunti ya Kirinyaga wa Iguru. Gachagua aririkana kwithira akiuwa baile baibo bautumirwa ni Rais Ruto kugokania kirima ekuru banende barenda Gachagua kwithira kirombore keri na kethira ati watrimana na muthuro yo ritamwaniki gatumenyithie chuna njira ikinyanirite. Na watu wanatumiwa na Ruto. Wewe gavana wa Iguru, wewe Karinda, kwani nyinyi hamuna akili? Sasa huyu Karinda, huyu wa hapa Embu, ndio anatumiwa na Ruto wakiwa na ile mtu anaitwa Soprano kugawanya sisi. Ni miario ya uria wari munini wa muthamaki wa bururi niwe Rigathi Gachagua akimenereria gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire na gavana wa kaunti ya Kirinyaga niwe Anne Waiguru thiini wa icera riake kiumia kithiru mwena uyu na iria ikomithitwe ni atumia akuma kaunti ino igiri. Mwena wa Runyenje atumia ni marurunganite na kuvinga barabara ya kuma Meru kuthie Embu makimenagiriria miario ino ya Gachagua. Na tutatumia tuyature muno ni kuona mundu murume aukite kurwana mutumia na mundu murume kurwana mutumia kuranagia mundu murume kiguoya na akorwo ni mundu murume pio ni aukia thondeke mucemanio wingi Embu atwithira twitatumia tumunira tukumuona na nienda kumwira atiriri na tondo mundu murume yaroneka atai na kiongo kiega tungienda kumwira atiriri atumia ti akurangarangwa na atumia ria onthe maithini wa opposition uyo ingi turenda kumera merorie wega turigwo twature muno na turigwo twirakaru na tugwite na muno kuwa kwa enda thauna munyaka ati utina kimuya mamu etu turigwo tuturetwo muno ni tumwendete na kiuga tembo utina ndawa maretete katuntiega na turenda matutari na tumatie ni tumenye ni arume na varia atumia aya marenda Gachagua kuvoya muvera kuma kuri atongoria aya airi guku makiukaga o ni marona uthii wa na mbere wa gavana Mbarire na nikio mararugama nake kwa twagukania we Kerigiji urenda guka guthukia county yetu na siasa citae na maana no menye 2027 akayo raruma ni ugatukora ugakora aka no akorwo ndwendaga uthamaki waka kwanza wambe ombere kana gwaku na kana gaka muiretu tondu we woneka ndurenda aka nie na kwera wache wa kabira no tigane na atumia ndo twe ni twe twathithurire leaders yacio twekirite vau maithiini wa thirikari ya UDA na tweta andu wa Embu o mangai atete gatavia atavete na nundu oguo goka kurumerwa goko gwetu nae mami ne nae na tukionaga maendeleo ma thirikari ne twarega. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita warita mwaniki wa Musiri.
Noe mutongeria wa DCP Rigathi Gachagua nethirete agikinya ntere cia Kirinyaga ntuku ikai nyuma ya kumeneria gavana wa kaunti Ewan Waiguru akimweta kwithira agitumirwa ni Rais Ruto kugokania Kirima Gachagua na inyiletie miario yawe ya kumeneria thirikari akiuga na wetembetu ati kwina mibango ya Waiguru kwithira akiruria kiama kia Wibo kenda kuthiria kathari kiama kia DCP ini kuthuranirite ribotie. Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua naliongete Kirinyaga ntuku imwe nyuma ya maandamano kubwithwo ni akari bakimeneria miario ya Gachagua ya kwithukira gavana Woani Waiguru. Uringi Gachagua nonekete kwela miku ya kumeneria atongere baba nterei muno gavana na yumbe kureta muchero ya kumaome na antu bamwe ya bayurima. Sasa iko haja gani wewe Kasongo na vibaraka wako kutoka hapa Kirinyaga unaenda kuleta mchele kutoka Pakistan? Saa ile mchele ya watu ya Mwea iko kwa masto. Umefanya hivyo kwa sababu unachukia watu ya Mlima Kenya. Wewe umekuwa kama Moi na umeamua ya kwamba uangaishe sisi kiuchumi. Huyu Kasongo aliita viongozi wenu wa Kirinyaga, wakiweko gavana Mheshimiwa Mere Mainge, Mheshimiwa Wagechogo, Mheshimiwa Wadia, akawaketisha chini akawaambia, mimi nataka nilete mchele kutoka Pakistan tufanye biashara. Na ile mfanyi biashara ako Isili ni business partner wa Kasongo. Kasongo akaambia gavana wenu na wajumbe wenu, nyinyi msijali watu ya Mwea, muachana na hawa. Mimi katika ile pesa nitapata, kila mmoja wenu atapata milioni 20 na nyinyi mnyamaze. Gachagua na meneretie gavana ni Ochoa Ekuru kubwithia maandamano yo mumeneria. Naona gavana anapanga ati wamama 10 wapige kelele. Mimi nauliza wewe gavana, kama unapanga maandamano, si Ruto aliua watoto ya Gen Z, mbona hukupanga maandamano? Atongeria baraba kuthia tene na Gachagua ibameneretie Rais William Ruto na gavana wa Nterei. Wewe William Ruto, wacha kushinda hapa ukijisumbua, ukilialia, ukizunguka kwa sababu iko watu kidogo umepatia pesa hapa wakosea kina mama wetu heshima. Ati mimi jana niliona mtu anaitwa gavana mzima anaambia kina mama ndio niwapatie pesa shilingi 500, lazima mlale kwa barabara na mjigaragalie. Wewe Gachagua muthia na iringirite ndebe. Hii ni bedroom ya nani? Hii ni bedroom ya nani? Mtu anaweza sema mtu asiende kwa bedroom yake? Kongi na kuni ati mulwamiri wa kiama kia DCP Tharaka-Nithi Thinwe Jeremiah Onyaga na meneretie mibango ya empowerment ira ethirite kibwithika itongeretwe ni munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na chokete thirake yanangerekana na mubango jwarua yurayo abwithikirite ntere cia Kaironi Chogoria akiuwa injira ya ukumakari na mibango eu etemenya kwithira baguna na njira inene. Martin Mugambi na araniritie nwe no tutumira ribotie. Tuguchire nyuma ya mubango wa empowerment kana gukiria mwingi urokuthi na mbere kuruthwa ndeni ya nthiguru ya Kenya ukarikite mbari cia Kaironi Wandia Chogoria. Coordinator kana mubanga bangi wa kiama kia DCP kaunti ya Tharaka-Nithi Jeremiah Onyaga na meneretie mutaratara uyu. Empowerment ino ntekona igetedia mwananchi wa kawaida, ndiraida ikiora mwananchi wa kawaida endenga ikenera muno nuntu obo marura mesi no obo makumbaka nde DCP mbeca i ngurupu ije ego ntokore je ngurupu karibu 400 no jeto igo sangwa milioni 8 gikundi ujionde untu akorigaria na ati mbeca obule je okire na ndege
yacokirwo na ndege. Njeremano ariuga mubango uyu empowerment no akothiete na mbere kuthenia na nkinya kwinyeria Kenya no tiko batethia ataburo kwirikana. Ndataranye milioni 7 yanenkanirwe onkigaira ikundi 400 o gikundi kiri gwatakaribo 17,000 wala kiengiri 17 yuke na gikundi kena anto 400 okena omuntu ari gwatakaribo shilingi 43 wale kiko tarania mbeca yuka uri atire 400 ochoko rutire ni mbeca iria anenkerwa ira kagwata shilingi 45 okone na ndefese ya shilingi 300 karibu 50. Kiongera ugite mubango uyu njira ya thirikari kuringatia cham kenda kuoneria karibu raba kubachiriria untu burakuga no rongo. Ndari kuraitha mbeca iguka na ngari kanenkerwa jumbe maruta igacoka igekerwa kairi o mbeca milioni 3 ya president milioni 3 ya kendeke wari kola naloku noje yatangashwe milioni 3 kola wari ekamba milioni 3 muthia riuga gukaja gutwika kuri na mukari wothe wa gicigo mbunge kia marakana guntu kura kungi kwarorithwa mubango toyo wanenkerwe gintu ta bura mbeca kana machini ibangitwe mitarataranie no ibwega umirite kenda kuruta kuji anto betere to banenkerwa na trolley sijenge jaibo ona to machini tonge twaibo gutege nto kyanenkana no kerwa nkera igiolongo ndinkena muntu anenkero trolley onemwe aumire auwe na trolley muntu anenkero machini onemwe aumire auwe na anenkero machini endega nkwenda kuga atire kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Musiasa Peter Ndubai wa kiama kia DP na atariritie uti wa nyuma kwa gicigo bunge kia Tigania West akiwa guntu koi kwithirite gukirumirwa bonene imathina ya rui barabara inthuku ni nyawatia stima no kite biorio konia murandi yo akingirwa akiwa iyo thatire inyanyuma ya yo kwithia yo kigerwa mbecha kuma thirikari. Ndubai arite yae kia thone ntere cia Tigania West ya burato tarirwe mwandiki wetu Andeto John Thiga. Kiaria kia thoni kia Bishop Mwantere cia ntura ya kunene wondi ya nkomo gicigo bunge ya Tigania West munini wa mukariri gitwa kiama kia DP ya Ganthiguru no Peter Ndubai ariuga mubunge wa Ntere ino cia Tigania West Dr. John Mutunga na akirire mbunge ni buru na ikio gitumi gicigo bunge ya Tigania West gitaombite kwa gikiona maendeleo kagita mwankiragu Tigania West tutona viongozi bobeya kwanja uikuo uti project kinyemwe aomba kuinitiate na wete akiakuona akuluka ria ringa ku agure ukiakuona 100 days roi rukethe aruikuo barabara ikethira ibui na wete excuse ya wete president Uhuru Kenyatta bataiya na kwanwe atwira bamuchala na bachala president William Ruto kila kitu itaendelea mzuri, lakini tutaona matunda ya utu amchalire. Ndubai kagitani wagwa kiaria ariuga barabara ya kuma kwa Mosi kuate murina kuthibwa Isiolo ira tumagero mono na ari tobachukuru yo bune note ya Karurumo ibethire tobaketheta no barabara ya thukangite bunene ikarita munda no te mbunge ya kuga ari twaibade mbunge ya mwananchi hapo juzi Karumo na iba mentioned into bibinge sana the never corner the nemwe barabara ikethira barabara teo ikaeta Amos kueta Mudhara ukethira muntu aretera barabara ni highway na kuringwa ingari rahisi sana ana bautu bwiru bathikera tukia kwethira twetera monka muritwa kana muntu mora wa akua na nonto accident ido to take action akire murandi wa ruye wa kingirora wa nengero ciringi milioni 50 na chire kuma kithirikari nene Ndubai narombete mubunge yo tigera na kuthingatiria amenya burare yathire nonto mwankira gutie muntu akuna no antantemo ya ruye na mbecha ini ciatumikire Tigania twethena rwe sana na thena uya rwe itwiritwo ya maingi thirikari ni kwilela kingirwa nkuthwania ni etwe 152 million kenda yumba kwithira kwina rwe Tigania West na barabara tutukume na mbecha uchietere tutukume barabara utentu Tigania ba na rwe kuutwe na thena mheshimiwa uweko Daktari ailele mbecha ina achietere kenda antubatiania bethira baina roi iripotera ndo cia weru kuma Ntere cia kunene wondi ya nkomo Tigania West mbeta wa John Thiga.
Kathoshe mwenye muno kiwe Njonthe nonto boriboti una kiwe mutegeri kwithira witite ya mbere na kurumira ndeto chietu kumane na kiuria gietu kira tukurite ntukirwa ri nguru regie maoni yaku kumane na nkuchanio hati atiga kampuni ya Kenya Power na customer bayo kumana ntumirira chumbete kwithia chito kinyila methene tu ya ndeto akiwa kuwa Kenya Power wanasema uongo. Hiyo ni tabia yao. Ni Isaac Kumantobetwe. Kenya Power wanahitaji kuchomewa hata hizo magari zao wanakuja nazo juu wamefanya kwetu kuwe kama jangwa. Weru TV ntomwa kirira Ruto aodoe wakora KPLC ni bari kumanterechia Kaithamba kuongio kuwa Weru TV vipi. Maureen maoni yako ni kie mbunge kieleo odoe wakora kwa KPLC ni Patrick kumanterechia Kaithamba ongio kwa KPLC ni wezi kuongio kwa Kimathi kumanterechia Joune Kenya Power wa maua ndio wako na makosa kukata stima na kubeba transformer bila kujali. Eta nambere na kwithira kiaraniria batu kulokira nambetu SMS 23578 na totiri tukwithira tukithoma gichokio gyaku obragio tukinyila methene tu ya ndeto. Atonekanya kunogo kanini nduto choka tochokera I riboti yegia kariba kumanterechia Kajoe Gembe Central abrabe ithirite bagi chumeria notareria waga gebokaria burabonekete kwithira bokiongeleka nteriba kiwa yayonthe yethirite ya kiumania na wagi bwastima na renya bonekete kwithira bakimeneria Rais William Ruto nontobwa imwechia barabara nteri ira bakwathira chiethirite chietumirwa kwithira ikiringa siasa nyuma akaitagati kuraya ugeta kuraya. Niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu
Nurturing the world. Available in a store near you. Gako atogeni orengi na nkatho cia mwanya muno nontu bwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu twicokerani ati akariba kanjo Egembe Central baichumiretie kwariria wongeleko bwa makareka ya wagagia bakiwa bobo yaneti na wagibwa stima. Akariba ibachokete bameneria rais nonto bwa barabara ya kore iraba kwathira ithirite tumirwani ya siasa kwiringira ndebe kaitaga kuringa kura nduti wairane inyabo mwebo na kwithira bwikinyanilwa. Marion Karugi gatumenyethie chona njira ikinyanirite. One time ni rwimbo rutwikite rwa Karina Atongeria orira muthutira yo siasa yutite na mbere ukujirwa security yetu itakuoneka hata kidogo gutuntu tugutethuka nabu gukurukira MP wetu ndani kele bani ya Karina Atori Bambobo na Egembe Central na baturite na muthoro kumenire mubunge wa ndani kele iurure wa gibwa stima tutikuona mwanki ana beto bena thina muno kuthoma tutikumenya ati tukathithia tugurite sola mbete lito karakara lilia mwaka jumwe iwe ga expert tukagerenge kele one ton kama tutam akere tutona stima batwie tuluga ndani kele ogo awole dikela baya tukaga mwanki guko no twenda manile tweje mwanga waku 2027 tukuwanie ontobaku wa mundu ni yutumite wagagia wa batenderera bunene munono Ntoni Banke na kisitho kia nyumo cia kithaka Meru National Park twina thina gukurukira Meru National Park na nonto tulalaga na njogu tugatinda maruke na nitukumenya bwega ma security tioneka gutena mwanki na nikyo gitumi njogu ikeja tumulika gatochi na tochi weke rote na mwanki njogu nokega kubamia batiti na nyuma kwememe uge bora Rais Ruto iurure uthondeki bwa barabara ya kore ginyegi itari Uhuru iyari ngazetendi yes turakazio mwanga turatonya kiwathani wa Ruto nirerio ngazetendi na mera mheshimiwa akile itugwetia moramu gotweka lamie kurema reko tora yogeta mutene okura runga maimaro twire anjira rais yabechanire ikurema patweka mheshimiwa wetu kile etelete 2027 iru akamberia guka gutonya kwigwa tuitheria turiuga imbi kingi ni barabara simatura itumi botomantumwa kire MC woka bamuri kwina barabara ya bwetheti kuma kanjo ikejira kantie mburunga ya kinya kwa murungi igeta Karioba mwanga Kariobangi na riara twire kwenja barabara hu ameambire Kariobangi mawandogo areta mwanga Kariobangi arakela kuma kwa murungi mwanga kanjo nibwo kana tebwo sibitari nayo ngavana Mutumara rurite mataneti ruwa ya Nthambiro ekuruba rwa ndagitari no mwaki na bate kuona uteithio rira betite kutharimwa Mutumagwa niguo yajira guturugurira mataneti ende mwana ogwo bitawa tutadia noko ndai malele mamekwo ona matikumba kurigirika kuringa masiara ne lakwa ende asiali beto ana beto nkinya ekoro basiara gira na angelane ake mwina mheshimiwa ari ngavana wetu ibwo tukuria jatuone atwirira na ana beto bakagurairwa daktari no mwende ne Nthambiro na nonto ari omwe no matanete no twagoro no gwekoro no gwatwana no kwa ndawa tukoria batu atwekenyereko kiripotera Wero TV kumembe bitawa Marion Karugi wa Naftali konge na kuni atia kariba kanuni batongeretwe ni MCA Josephat Mugambi ibolotete minister wa Engineer Eric Mugaa bakiwa narete kuthiatira witikaniria bwawe na bowe kagikaro kia mwinge kwariria nkuchenira chiethiritwe iriokonia muradi jwa rwirogoti wa dini ya Kachio bakiaria kimathiko ntere chia kimunguri bethirite baitariria kurea kwanirwa kwo ni karobi kwithabigie kwa ntere chia mwawa na tibo bakethira bakiringithwa ni muradi jo. Dennis Mogendi na tutaririe chuna njire kinyanirite tuyatongeria batwetete maua lakini batu tubeterete kanuni arakwa ndio twenda tongeria bonde na tuwatongeria betro na matibu na tuteta
kanuni, tutenda maua, watu tuwabetera kanuni. Ndizi akuye ama asikuye, tutakaa hapo tumungoye mpaka siku ite. DCC bali na Minister Roger Kimurithi Muga beje kana bali gikwija kariba kanuni bali uga ibathirenie na boni ntubako bagaruka na gusinsia antu wakujukiria maoni ja mwingi na gugwikia maua bona bune nyuma ya nkusanira sietete na mbere nyuma ya Minister Eric kwambiria murandi jo kujukia Roger kuma murone jo ura jura kanuni na kurwikia ugoti wandine yakachio na public participation ekabwezwa na ekabwezwa rumete mwakalo direte ene bila pioto matoriga kato tewete kanya mandu ya awadi sisi no twatwete maua wandi maua town na alo rote batiku na atoma makuru imbieta ura ateka menye mbonere messenger DC ara hita na ara polytechnic katuwe ke mto kanuni ro hata msema neno yora kedra osandikia tuba kanuni na public basera yonde bwetha sio ya kuri anto maoni kinyere bwetha sio kaunti nyege the national ibo nto kona MP John kwa agejara polytechnic kuri maoni yara ya gwira tubakwenda kwethia atia ukia gwetha project ni were ya musema ndio bati kubwe bara na ndenda to bara ba tegera ro to ro ro ta na baraka ba ge rinjara na bara ba to tegera na ba ge kura to tegera ro to weta kura to tegera ro to weta ndenda kubwa bara ba ge na bo na ndenda bo ge jara no to na mi ge TV yona bara so sifel no to ba DC yo na wazi yoge mmoja baba to kama taboto ku bara so sifel ndenda to ba kwa ba te mara ninge nane onto na do onto Inte tobaritie mathikone ja mwendo wao umwe ntureni akimongoro areba kuga bakare ikuthikirwa utemurandi jugeta na mbere na nikumenyekane thirikari ye na mbesa iyi bamba kubwithia dam ira yomba kwethete batu twinde tugomba kwethia tukiona ruji Jesu asifiwe nende ke 310 million nibongele mbesa inkai nekenda batwakira dam nende benda kwira rwebe gira kwethia kwena dam Jesu asifiwe kana tabokuwa either to be a dam we rescue the dam there is no intake inte tunasio mutetherio wa Minister Eric Kimurithi Muga tawe Kennedy Meme asoketie tombete weta na muchio mawa ni neutral ground kiantu ba kacho kiantu ba kanuni na kiantu ba thiru tukio kinyara tukomba kwaraniria utugethera kironge anchia ara neutral ground. Dennis Mugendi, Wero TV, Ntureni ya Kimongoro, Wandini ya Kanuni, Jembe South, County ya Meru. Lori era yoka matete mautani wete mutino ntereche mutwate borithi balikithetio karia kurieria kari bataithire kama mauta uti muntu oragurarwa kimutino yo ara gukwerekana kwombeka lori ukithire yeta mwerekira nyuma ya kuremwa kuwata breka kari barombete malinya barabarene ukwithira yakiagirithwa. Nicholas Chabari gatumenyithie na njira ikinyanirite. Ni mutingo wa barabara ataoni ya Mutuate ntugo ya muthi na ara alori ekamatete maguta ayoyoripu iturukanire na kwaruka amurinyani taoni ya Mutuate na gutigira kuri wati ibonene ende akari bakimeneria nonto bakuga ate barabara no yoyorite mitaro rutere na ere gwekira wati na mononkruki gwethira gutire na mbambu na ikigitumire kinyakari no egwa. The reason as to lori ya mauta yarukite no ndo three things. Number 1 bumps Mutuate utire okia kuma lare mwanga Mutuate bams ni mwage mwamni jang bams yake mwage ni age jirene warara kwa mukonji. Number 2 jirene yoyori marinya po barabara yegri lami lakini etena chumbere kunyangare kinyabi kibiki atereda makaraba zene ndo barabara ne ndogu etegri chumbere kunyangare kana bikibiki ninagera ke ara naita unikire egyo chumburato na ngare mikeni wete ara so badu bitugenda kuromba thirikari national ndeto tigeri na rira no ngare mikeni wete ogole liara rutere kweneri na ringi one yeto yongoa onto india gawo siara watu wimo kiromba itogiromba msiara ndia kenda kinyamba batu ngage tioroke watu gatilisi kama ya maslowe
let down. Ugwati bwabo kuria bagukiria nkari no ni ati no yombe gutumuka amwanki no ende amonogu na igeria aria kwita nkari cha kwaria mwanki gutire nkari no emo ya kaunti irakinya zimamoto etea na ngare mauta na no sababisha njali yanto na kinya kuithe nyumba lakini ngavana ndimu kuringwa kwa tuika ngare kwaria mwanki etireya na ni thoki na ni kaunti nzima netona ngari nyemwe ya kwaria mwanki kana kuyoga bira ria ngari mauta ngukira chwa na no ngari mauta ewete ndi no mona bomb mitae yonde na floti yonde jenandu to kaulo mwanki oroga wa kanala kama mtu akenya thigara kawa kenya akaendelea kunywa au akaruge mwanki au no kulipuka kuonde mtu atetinde to katonya sa asara mero yonde no yatonya asara no mtu atetonya asara mero tonya asara de kaunti area no ndo biashara serikali bado deitengere to kaunti na simamoto vete ya biashara yo kana ngwe wera bakuta no ndo bakure musara ndo badi pa kaunti ne felile antu ba mtu ate kana begembe north no ndo bakwethwete ona ngare kuya ngare kusima mwanki kama simamoto yethwere ao lakini no kupa seneta kana ngavana etumana na nde bage ya maritha tukuya kuolele misetho lakini mandu ya emergency yate kuonekana kuma mtu ategebe north Petan Class Chabari Kathoshi mwanya muno kiwe Nicholas Chabari kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto chietu na tuko chionde chia Jumaine nyuma ya ndeto chietu ngotia na migambo ile ithatu yo wekirenya na rwari nkumenyethia ati mbere ya weru bwe ya rukiri mundu iyuingia muno endu ethere kionanilia gwetete okia ndira wachimania mantu ya marito mantu ya thoka okoro kwa nkorono turi mwethere kionanilia mantu yetete kubwa ithira wina kaitakia betawini okinyero